Dobar dan, moje ime je Ljubiša i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod prisluškivač u produžnom kablu. Usput ćemo se dotaći i njegove primjene u realnim životnim okolnostima. Galerija sa slikama proizvoda i njegovim tehničkim specifikacijama na linku ispod. Prisluškivač u produžnom kablu omogućava diskretan audio nadzor, odnosno prisluškivanje prostorije u kojoj je postavljen. Uređaj se aktivira potpuno bešumno, ubacivanjem SIM kartice bilo kog mobilnog operatera. Pozivom na taj broj sa svog mobilnog telefona jednostavno pokrećete prisluškivanje. Nakon uspostavljene veze imate mogućnost uživog slušanja razgovora u okruženju samog uređaja sa neograničene udaljenosti. Slanjem SMS poruke prisluškivač stavljate u režim aktivacije na glas u kom vas uređaj poziva čim u prostoriji registruje neki zvuk. Na taj način uređaj olakšava prisluškivanje. Uređaj možete koristiti za prisluškivanje bilo kog stambenog ili poslovnog prostora. Možete ga koristiti na poslovnim sastancima kada želite da čujete tajni poslovni dogovor, za otkrivanje neverstva i preljube, za zaštitu i audio nadzor dece, zaposlenih. Ujedno, ovaj uređaj predstavlja i sasvim funkcionalan i kvalitetan produžni kabel i može se nesmetano koristiti u te svrhe. Ispisali smo članak na našem blogu o primjeni ovog proizvoda u najboljim praksama. Pogledajte link u descriptionu videa. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal i ostanete u toku sa novim proizvodima u našoj ponudi.